Posljednji put kao trudnica zabljesnula je pred objektivom u blagdanskoj priči. Zaigrana, zavodljiva i glamurozna, sve to Seve Nacionale. Crveno, blještavo, ozbiljno i nasmiješeno, ali uvijek vizualno besprijekorno. Evo super, baš radujem što je promocija Glorije Glema i to mi je bilo posljednje slikanje. Više od toga ne bi mogla i bilo mi jako lijepo. Nakon izdanog albuma, snimanja spotova i naslovnica i u visokoj trudnoći konačno će stati na loptu. Za majčinstvo se priprema okružena najbližima s kojima će provesti blagdane. U krugu obitelji u Splitu jedva čekam, super sam kupila nove kuglice i jedva čekam kitut boju. Za razliku od kuglica, darove još nije kupila, ali već točno zna što će kome staviti ispod božićnog drvca. Imam sve zapisano šta bi neko, tako da to su neke sitnice koje meni, koje ja znam da im trebaju, a njima će biti jako dragi pokloni. A što biste vi željeli dobiti za ovaj božić? Isto neke sitnice. Znaju šta mi treba. A na promociji posljednje naslovnice uoči poroda bila je okružena svime samo ne sitnicama. Skupocjeni predmeti u muzeju Marton, osobito jedači pribor postavljen na primjer blagdanskog stola, glamuru su stavili točku na i. Jedva čekam sad da me gospodin Marton malo i prezentira kako su oni to zamislili. Jako lijepo, jako zgodno. Volim porcelan. Ako Severinin zaručnik Milan još nije odlučio što će joj darovati za Božić, nadamo se da gleda našu emisiju. Rekla je da očekuje sitnice, pa neka budu od porculana.